talo fatu o tātou telefone whawhaina tūwha ta CLO Radio Samoa mō lau whafonga. Watu ina mai nei whamaunga o whainu mera fau e tu sai ma le fisosoani ale malo I tu lango le penisini. Ma o whamauina e le o ainga umayanga waa ua maua lea whaamama avenga. Na amatele ne fisosoani le masino a Perila. Ina ia maua e ainga e maua lalo le tupe maua po o low income stream families se whaamama avenga. Ono o le si itia maua lunga o le tau o le swau ua whengai ai nei male atunuu. Na whailoa le malo e o atu I le selau lima sfufitu afe ainga e anga waa mole ne fisosoani. O le toa tele o le whainu mera e lato te mawaina le lima se fulu tā la I le vaiaso. Peita I o whaamaumaunga mai le inland revenue, ua whaalia ai e tusa ma le iwa sfu lima hafe ainga, ua maua le fisosoani I vaiaso taitasi. Ai mo ainga pe sili atu ma le selau ma le ono afe, na o le tasi lava le taimi na o lato mawai le fisosoani. Ua tali le minsta o tupe a Nicola Willis, e le o manino le leitangata le vaenga, ma tutu ungo le mawai e ainga o ia se leni. Ma e fua lava I tūlanga ua iai nei ainga po family circumstances, ma ua ia whaalia e toa tele lava ainga o le a maua pele fisosoani I tutono le tausanga, pe a whai e anga waa. Whamanino e whaamuta le ne fisosoani pe a whai e tū mau pea le tau o le penisini o le iwa tasi, I lalo I fo le tolu tā la le lita, mo vai aso e wha. Inisio tala o le ua whaatulanga ina nei le aso e amatai le whaamsinonga, o se ali I luasfu tolu tausanga le matua, lea o lo molia I le molianga o le fasio tangata ma le loto iai po le murder. Isa mata upu na tulai mai le a ayo au kilani I le maasina na te anei. Whamawina reporti a le leiti o whawa maloa New Zealand, na maua atu le tangata na afia ua matua ionga o lava o na manua, ma e whamatala o ni manua e maini ngai o ingo le tatui se I tulou e le ali I luasfu tolu tausanga o ia. Ta ua na tula I mai lea whaalavelave I whaitu o Wesley Street East I le aso sumale ono o Uni. Na muli ane ma liu le na afia I le whale mai. Na tula I le ua molia le whamsinonga maulunga I au kilani le so, ma e le itu atu se talia lea li I ona mulianga. Whamanino mai o le amata whaatautaya le whamsinonga I le aso limo Yulai I le tausanga fau, mo le umi e tolu vaiaso. Mai tala I talonga o whamanino mai ne le whala potopotonga si u a mea mamafa po le Weightlifting New Zealand. Le lato tu inatu leo le lango I tangata ta alo Pasifika I tutono le atunu. I le ta alonga le si u a mea mamafa. O eo lo ofesoso ani tele I le ati na e o le ta alonga I tutono New Zealand. Ai mese lava I ona tūlanga whaavao malo. Whamatala le perestenio le whala potopotonga ia Simon Kent. E peina mapuna e sona manatu ina ua ia vaaya le manu malo o Samoa I pine aura e tolu I ta alonga o malo o taupulenga po le Commonwealth Games I le tausanga lua o tasi o. Ta ua e Simon Kent o lona iloa e matua I te le lava o na mawhai e New Zealand o na lango ina tūpulanga Pasifika. Ai maise lava I la tau mai whaitu o South Auckland. O I tūpi to I whaingata lava o na mawai se ava noa I alanga o po resources matulanga ia o onga o ia talonga. I le taimi nei e to a wha sui ta alo New Zealand I lea ta alonga mo le Commonwealth Games I Glasgow e iai whaasino manga mai le atunu o le Pasifika. Mana wha ilo e le taita o ta alonga e tele lava le taleni I le Pasifika. Peitai e mana amia lava le tele foi o tupe ma no whanga le lei e whaatino ai to le ninga ma fesoso ani atu ai ia I latou ina ia au sia tūlanga maolunga I tā longa whaavao malo. Olo ia le whaanaunga le au sisi o me mafa New Zealand. O le afesoso ani tele tau nuunga mai ta alonga o le tau pulenga po le Commonwealth Games I o latou whaamoemoenga ai mese o tā penanga mo le anga I atu I tā alonga o le Olimpika. O nisi nao tātou reporti o mawhaina tu whaata sia le nei aso whaafetai whaafonga mai tau whaasefua.